شیر خانس پہ کرتو رحم دپان سیکہ پہ تھو امام حسین علی اصغر دپک یہ چوئی تون تریش یا اڑکھل گلاب پانس ست اڑکھل گلاب آسنک أنمت اس کرو دعا کہ خداوندا امن تمام گلابن کرز بہار عطا اشناز اڑکھل گلاب وچمت خداوندا نمن اولاد تمن کرز اولاد صالح عطا خداوندا نمن اولاد چھ عطا کرمت تم رچک ازہر بلا خداوندا سانین شیر خارن کر صفات علی اصغر عطا مچن سمجھی یوان بہ کت کن ون بہ کیا ون فرماوان یم سات آگ امام حسین علیہ السلام کربلا کس میدانس اندر تنہا چھ روزان یس قداوار بوئی ست یس پنن یار یاور ست سو یم سات تنہا روزان اچھا اخ وقت اب کر مختصر پڑھ یم سات اخ وقت واتان امام حسین علیہ السلام گھان خومن نزدیک ادی آواز دیوان خم بر پہ ناولونی علیہ زینبا زینبا علی اصغر انانا میں نزدیک امام اس کے حض کروں ناولونی علیہ بکرہا ودا پنس فرزند علی اصغر ست بان انن علی اصغر دتاس ام پتہ روٹ امام حسین علی اصغر علیہ السلام پنہ کچھ مز اللہ کیا تام ونان امام حسین پنس امس فرزندس پن یم سات بوس چھس دیوان امام حسین زار زار ودان اگر پتر موج چھنس وچھان پتر ماجہ کتی آرام پتر ماجہ کتی آرام مگر ام پتہ کیا کران امام حسین زانان چھ اگر کربلاس اندر مستوراتو منز کا صابرہ چھ سچ صرف زینب کبرا امس علی اصغر نماز ناز کرن آلو کرن حضرت زینب کبراس کیا کرن آلو یا اختا زینبا اوصیکی بولدی الصغیر خیرا زینبا پوچھتنے پانونی علی اصغر حوال کرو فإنه طفل صغیر زینبا زانن چکا یہ لکڑ بچہ یہ پوتا حض فرمان امام حسین ستت اشہر زینبا زانن چکی چی شیر ریتن ان شیر کار کتائی سے حوال کران دبانت مومنین ونیم ساتھ امام حسین پان درائی میدان امام حسین پتس بوس اخ آلو یہ کی میز کرس پنہ ٹاش کور حضرت سکینن رد بابا اے بابا اے سکین لجا قربان بابا دبانت امام حسین علیہ السلام ات میدانس اندر ایک لٹ یل وچھن کیا دبان یل امام حسین نظر کر ایت وچھن حضرت عباس ڈولان علی اکبر ڈولان حضرت قاسم ڈولان سارے انسان نظر کرن مظلوم کربلا کیا کران دبان آلو کرن ام سات حل من ناصر ینصرنا اے چاکا یوسینس مظلوم اس مدد کری دبان از آواز وز خومن اندر وہ شور شاید آج بازمت امام حسینس امین بیمار فرزندن ما کر وفات دبن از واپس آئی خومن اندر آئی واپس یم سات واپس وائد خومن اندر ایت کرن آلو زینب کبراس تو نا زینبا کیا سپت خومن اندر تو بائی سوا یہ بینی لجاز قربان اے نازدائی آلو کرو جو ان فرزندن از بوز پنیس مظلوم باب صدا آلو امی از دوت مظلم از پارن پاس دارین امی از کرنین لبیک این بات کیا هست زینبا بل انو نیور دبن از یا آخر روایت پر یاتی دبن امسات اونک نحضیه امسات کیا از ونان دبنس ای بوی سبا سال چون فرزنده جترین دون و تریشون
علی اصغر میں آئے تھے دپان دیُتنَس حظ اے پوترٕ ماجہِ کَتہِ آرام سیٖنَس سۭتۍ روٚٹُن پَنُن علی اصغر مگر کیٛاہ حظ ووٚننَس دوٚپنَس اصغر پوترٕ ییٚمہِ ساتہٕ میدان نیرَکھ اگر تیٖر ٲے جِناب بابس تام تیٖر وٲتی اصغر پوترٕ تیٖر وٲتی بابس تام اصغر پوترٕ ییٚمہِ ساتہٕ شہیٖد گژھکھ پگاہ ییٚمہِ ساتہٕ حوض کوثر پٮ۪ٹھ دِنَے ترٛیش یہِ نا ترٛیش چکھ پانس دٔپۍزٮ۪س نا میون باپ چھُ میانہِ کھۄتہٕ تشرے دار مومنیٖن دپان حظ بیٚیہِ روٚٹ امام حسین علی اصغر وۄنۍ درٛاو میدان کُن ووت اتھ لشکرس نِش لشکرس کیٛاہ حظ ونان مےٚ چھُنہٕ باسان تۄہہِ کیٛاہ کٔرِو برداشت علی اصغر تُلُن دپان ووت اتھ لشکرس نِش یِمن چھِ ونان یا قومہِ اے قوم اے یزید سٕنٛدِ لشکرِ ان لم ترحمونی اگر نہ مےٚ پٮ۪ٹھ رحم کٔرِو اگر نہ مےٚ ترٛیش دِیِو مےٚ چھِنہٕ ترٛیش دِنہِ تِکیٛازِ فرحمو حاضر طفل ییٚمِس شیٖر خانس پٮ۪ٹھ کٔرۍتو رحم دپان سیٚکہِ پٮ۪ٹھ تھوو امام حسین علی اصغر دوٚپنکھ یہِ چٲیتون ترٛیش یا قوم اے قوم قد قتلتم اخی تُہۍ بوٗزِو حظ یہِ جملہٕ خۄدا صٲب کٔرِو جزایہِ خیر عطا تُہنٛدٮ۪ن اولادن تھٲیِن سلامت پوترٕ دود چھُو سخت آسان دپان حظ دوٚپنکھ اے قوم کیٛاہ حظ ونان چھُکھ دپان چھُکھ امام حسین قد قتلتم اخی اے وا اولادی اے تۄہہِ ہا مٲرۍوُکھ میٲنۍ بٲے تہٕ گبر اے تِم ہا چھِ ڈولان میدانس اندر سٲری وما بقیہ غیر حاضر طفل ییٚمِس ورٲے نہ چھُنہٕ کٕہٲنۍ شُریو منٛزٕ یا چھُم لۄکُٹ شُر یتھ جایہِ اوٚنمُت تۄہہِ نزدیٖک وهو يتلذى عطشا من غیر ذنب باولا یہ کیا چھِ میون فرزند کران یا چھِ تریش دانہِ کھور تچان یا چھِ تریش دانہِ کھور تچان أمِس کُس خطا چھُ فسقوه شربة من الماء أمِس دیٖتو اکھ تریش داما یا چھِ ہے تریش داما مگر کیٛاہ حظ کران دپان أمۍ کوٚر امر أمۍ بدبختن ہرملس دوٚپنس ہرملا حسین سُنٛد کلام کر قطع ہرملس تیٖر تُلان یہِ چھُ سُہ تیٖر باز ییٚمِس نہٕ زانٛہہ تیٖر چھُ گوٚمُت فیل دپان حظ أمۍ تُر تیٖر ییٚلہِ لایُن ہیوٚتُن تھار ژایہِ ہرملس تیٖر پیوٚس اتھ منٛز پتھر ہرملا کیوں گٔے ہے دوٚپنس مےٚ ہسا تیٖر لایُن اتہِ اوس وڈنو رسوٗلِ خۄدا وڈنو اوس حضرت امیر المومنیٖن حضرت زہرا آیم ہے دپان چھُم ہرملا ہے ژٕ چھُکھ نا پترٕ وول ہرملا پترٕ وول چھُکھ نا یا چھِ ترٛٮ۪ن دۄہن ہُنٛد ترٛیش ہیوٚت دپان حظ بیٛاکھ تیٖر تُل یہِ پیوٚو پتھر مگر ییٚلہِ بیٛاکھ تیٖر تُر ہرملن دپان حلقے نازنیٖنس کوٚرُن پار کیٛاہ اوس امام حسین کران اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر امام حسین علیہ السلام تُل یہِ خوٗن ہیوٚت لایُن آسمانن ووٚن اے حسین یہِ چھُ خوٗنہِ ناک اگر ژٕ مےٚ کُن یہِ ہورٕ مےٚ کُن لٲیِتھ بہٕ تھاو نہٕ قیامت تام باران دپان امام حسینن تُل یہِ خوٗن ہیوٚت تہٕ تھاوُن زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ زٔمیٖنن دِژ آواز اے حسین یہِ چھُ خوٗنہِ ناک اگر ژٕ مےٚ پٮ۪ٹھ یہِ ہورٕ بہٕ دِمہٕ نہٕ قیامت تام فصل دپان امام حسینن تُل یہِ خوٗن تہٕ کوٚرُن پننِس اتھ رویہِ مُبارکس کوٚرُن خطا بر خوٗنہٕ سۭتۍ دوٚپنس